Rayon Sport irategura Rayon Day. Abanyasenegal bageze mu myitozo ejo mu nzoro, abantu barababonye ewana. Rayon Sport iri joro nayindi kumwe n'umuvugizi Ruben Ngabo twagiranye ibiganiro byiza cyane, turaza no kugira ibyo dukuramo. Ariko Rayon saa 9:30 irakira Muhazi, ntabwo ari za match za RNIT, izi ni match ibero turebera ibiciro abantu bari bwishyure kugira ngo binjire. Rayon irimo irategura ubukwe kuwa gatandatu n'ikipe ya Azam. Bavuze ngo mbere y'ubukwe habanza kuba icyo bita umuhuro, inama y'ubukwe. Niyo mpamvu bahise inama y'ubukwe, sibyo? Ayo inama zitandukanye z'ubukwe. Ati match rero twahise inama y'ubukwe tunakira Robertinho. Atabareyo baze barebe bwa mbere Robertinho ari gutoza match mu buryo navuga ngo noneho baraba mubona i Kigali. yego, ariko ku Kigali nimwigeze mumubona, ubundi match zaberaga mu ntara. Haruna Niyonzima araba ari mu kibuga, ndaza kwabwira ku bintu Haruna agenda uyu munsi arafashe bimwe mu byo atangaza. Rayon Sport ngo nibwiza gutanga byibura ishusho y'abakinnyi izakoresha n'ubundi kuri iyo match nyirizina ikomeye cyane, match ya Kasamutwe izabahuza n'ikipe ya Azam. Bakavuga yuko rero kuri ubu ngubu imyiteguro ya Rayon Day ngo muri butangire kubona bimwe mu bishashi kuri iyi match baza gukina n'iyi kipe. Ibere wabonye ibiciro? Ntabwo ndabibona, ahubwo ndabona bashyizeho uburyo bwo kwishyura, ariko ntabwo ibiciro biriho. Reka tubaze neza, biroroshye neza. Rayon Sport kwinjira biroroshye, ni ukuvuga ngo hari itike Rayon Sport Muhazi, yes, hari itike z'ibihumbi 3 hasanzwe, hakaba itike za 5 no cyangwa ndi kureba match nayindebye umunsi w'igikundiro. Niyo Rayon Day match ya Muhazi na Rayon Sport. Muhazi ni Muhazi 3,000, 5,000, 10 na 20. ni 3, 5, 10 na 20 nibyo. Bitatu asanzwe 5 muri Regira General hose. General bitatu hasigaye hose bitatu. Regira 5 VIP. Bakavuga yuko rero ukanda akanyenyeri 702 ubundi ukabasha kwigura tike yawe. Akanyenyeri 702 ukagura tike yawe. Match isa 9 n'igice. Banambwiye yuko kuri uyu munsi wa none kwizigira ari bwo Rayon Sport iri butangire gutanga icyo bita jezi. Uyu munsi jezi bazaseruka, jezi z'abafana ubishoboye kabisa ngo wagera regional urabonayo jezi ku buryo uzaseruka kuri Rayon Day ukeye usa neza. Ubwo mu mujyi wa Kigali umva mugize amahirwe, ariko nazo challenging ngo mubwira nubwira bari abahungu ba Aleo muri Kwesa nabando babishuti zacu kwizigira abantu mu ntara barareklama ago zibageraho. Kikorana bemereye ko ndibuze kuranguramo nka 50 muri Kigali Universe, abanzishyizemo areba ko bareba bazaza kuzigura, ariko aho ni hamwe harandi maduka mu mujyi wa Kigali. Ndoba ubwo duheruka kuganira yambwira ko hari amaduka barimo barakorana na contact yo mu ntara bazasinyana amasezerano yuko bazajya baza bagafata jezi, ako warebye nk'iduka wohereza ibya hari iwanyihuye bakazijyana iwabo hanyuma kwizigira yaba ari business dukamukora make. Uzi nk'ubu ngubu ugiye ukidiringira na shop nk'ari ya ihuye kabati ngenda bazanira jezi nzajya mfataho make ukarangura nka jezi nka desi cyakunda abantu barangura amajezi barangure ubundi mu hanyuma muteze imbere muri ticketing rero kubijyanye na Rayon Day. Ubu tuvugana kuri tike z'ibihumbi 20 hasigaye imyanya 58. Tike z'ibihumbi 20 urazi ko za 50 zabaye sold out. Iz'ibihumbi 20 hasigaye imyanya 58. Ku bihumbi 10 hasigaye imyanya 1543. Ku bihumbi 5 hasigaye imyanya 1032. Vuga ngo match ya Rayon Day kugera mu gitondo harabura tike 2,630 kugira ngo zose zibaye sold out. Icyo mbaza 2,600 muri iyi minsi 3 muragura na kanyenyeri 702 nabwo
ko tugomba kumenya ya Rayon de barahinduje Rayon de n'akanyenyeri 513 513 akanyenyeri 513 ubwo mu bitandukanye ushaka kwinjira kuri match ya Rayon Sport na Azam yego na akanyenyeri 513 Rayon Sport Azam kwa gatandatu yego regional tamikiye kugira ngo tujye kuri APR. Ikintu cya mbere abarebe bamenya nuko kuri ubu ngubu Rayon Sport ngo abakinnyi ifite yazanye batatu n'abakinnyi imaze amezi arenga 2 iganira nabo ngo yatangiye kubashaka buryo mu kwa gatanu igenda iganira nabo umwe kuri umwe gahoro gahoro kugira ngo izabazane kuko nazo mbaza ngabo niba atari byo bita panic buy kona kwa APR yaguze nabo bagashaka kugura byo kuzuza gusa abanyamahanga ariko wenda atari ku rwego arambwa atoya rwose tumaze amezi agera kuri 2 arenga tubashaka. Niyonzima Haruna abantu ngo bapanga 11 ntibamushyiremo byateye abantu amatsiko tese Niyonzima Haruna uyu warabivugaho iki? Haruna aravuga ati nge nta kibazo mfite, abantu baravuga ngo narashaje, abantu bati ngewe ntabwo ngifite kugira icyo natanga mu kibuga mu buryo bugaragara, ubwo rero ati bantegereze byanga bikunda ngiye ikibuga nzakijyamo tu subiri kidogo mintacheza tu aravuga ati mutegereze kidogo ngiye nzakina. Haruna bati umwanya wo kubanzamo nzakaza ngufate. Uvuye kuri Haruna andi makuru ari muri Murera nagaruka kuri kesi ya Majaliwa na Rayon Sport kuri ubu birasa naho ibintu byatangiye gusubira mu mwuka mwiza kuko arakora imyitozo kimwe n'abandi bakinnyi. Igitegerejwe gusa nukureba niba ibintu yavuga yuko we na agent we uba mu Bwongereza ngo barega Rayon Sport muri FIFA byaba ubwo bitabaye akomezanya na Rayon, ubwo bibaye baregana nyine bikarangira gutyo. Hanyuma abantu bibaza ku mukinnyi Aimable yarakize karakanoke ntago ari imvune ikomeye. Aimable kuri ubu ngubu ari mu myitozo n'uyu munsi umutoza ashatse yamukoresha. Hanyuma abantu babonye ifoto y'abakinnyi 5 barimo Ombolenga Fitina, Niyonzima Olivier Sefu, Niyonzima Haruna, Muhire Kevin ndetse na Master bicaranye na Robertinho mu kibuga baribaza ngo biriya ni ibiki babaganira. Robertinho n'ubusanzwe agira style yo kuganira n'abakinnyi, ni umugabo w'umuhanga mu kintu cyitwa man management. Buriya niyo karite ya mbere agira. Niyo hari ikintu atakwemera harakwegera wenyine akabati mwana wanjye